Halo teman-teman, selamat sarapan. Ayo, ayo sarapan malah aku. Delok anakku teman-teman. Iki oleh sego berkat penampakannya. Ya, aku tak maam sih ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Loh, sego berkate ono urap-urap. Mari ngono sambal goreng kates. Ayam terus mie. Diwek-wek Bali ayam. Wah, kerek berkate siki sing paling spesial iki senengan kurek urap-urap. Ini ya penampakannya. Bismillah. Segone puunel. Nah, isu-isu. Mantul lek. Matur suwun sing wis ngkai. Dep. Enak guys urap-urape. Campur di sini. Campur jangan keluar. Diwek-wek. Masya Allah mbak, nikmat. Urip nang desa yang ini rek. Coba aku ora berkat. Cuk banget. Nikmati sego berkat. Kabul kajate ya, yang biasa. Mini.